futbolchilarına bari Bunyodkor komandasi bilan ketdik turibsizlar. Kubokni topshiruv azimiy bo'lib ketdik turibsizlar. Hurmatli futbol suyuvchilari, Alay Osh komandasi Qirg'iziston futboldiq toptordi sizlarga benek qadar tartiblaydi. Sizlarga benek estirgan. Alay Osh Bunyodkor O'zbekiston. Marta todos pode.
Kameranın aslında yaşını açık. Biçiler kim eken birinci? Sana kolesin mi? Soke. Aysi biçiler bilek kimde? Komandalarda oyunculardı almashtırуу boldu. Bunyotkor komandasынан 109 номерде ойнап жатқан Шахрухан Муксиновтың орнына 70 номердегі ойыншы Мираншах Саттаров ойынға кірді. Алай Қырғызстан командасынан 11 номердегі Динмухамед Талайбековтың орнына 7 номердегі ойыншы Нұрдәулет Сталбеков ойынға түсті.
Avutqa çıkarıyorum deyim. Çarşı avutqa. Bunyodkor komandasının oyuncuları almashtırılып oldu. 77 nomerde oynап жатқан Xurshid Ubaydullaev'tin ornuna 30 nomerdeki oyuncu Sirajiddin Bashiddinov oyuna girdi.
Oyundun birinci bölümüne 4 minuta koşumçu vakt verildi. Kırgızistan öz esevin tengedi oldu. 92. nomerdeki oyuncu Dmitri Ostrovskiy. Esep 1-1. Alay komandası oyunculardı almıştırdı. 19. nomerde oynayan Miribek Kudayberdiev'in orduna 22. nomerdeki oyuncu Orozbek oğlu Sırgabolot oyun dolandadı.
Zannet, Beyram zannet. Yap. Gece soğar. Bekar. Tamam durma. Yoma! Maxi! Günün çıkmaydı mı? Papa şahanda. Benim de atam gelip oturuyor. Göz ataların canına oturalım. Günün çıkmaydı. Polkovnik, salam aleyküm. Ayşla. Anca bakıp duruyorsun Ayşla. Anca bakıp duruyorsun elde. Ya, bak. Sen kimge şuna et bak. Ha? Sen kimge.
Hadi davay. Oyun kılgıla tuğanlarım artist bola vermeyin. Mikrofondaydı. Uyan! Hiç olmuyor bana da. Bir de oyun altında ne olur var? Max! Orman giy dayanır. Çöreğim mi? Özüm şu bir boyun çıkaydan da. Ezik kılı geldi. Yarra!
22 ming bo'lib boshladi. これで
Başka kıldaştı. Otursa futbol karayla otururlar. Hurmatlı kuyarmanlar, erejeni saqlab o'tiringizlar. Qo'lajada hech narsa o'tmay yo'q.
Oyunun ikinci bölümüne 8 minuta qo'shimcha vaqt berildi.
Çurka dastan, çurka. Hurmatli futbolchilarimiz, Bunyodkor komandasi bilan Alay komandasining bugungi futbol uchun bo'lgan finalda kettishi 2-1 esebinde ayaktadi. Bunyodkor O'zbekiston komandasining foydasina. Hurmatli ko'rmanlar, hurmatli futbol suyuvchilar, qonunsizlik erejelerini buzmaymiz. O'tmangizlar. Ko'ylajaqqa o'yin talasida chiqpangizlar. Eller ketmey tursin, nagраждение. Hurmatli ko'rmanlar, ketmey turingizlar. Kubokni topshiruv azimi bo'ladi hozir. Kubokni topshiruv azimi boshlanadi. Ketmey turingizlar. Hurmatli futbol suyuvchilar, ketmey turingizlar. Kubokni topshiruv azimi bo'lib, ketmey turingizlar. Madaniyat xizmatchilari qayerdan o'z konsertini ulantab, sizlardan oldingizlarga Mına Oş şarımızda 4 günden beri çok futbolluk bayram bo'lib oturadi. Oşol futbolluk bayramının bugünkü final günü, oşol final bayramımızlar bilen barınızlardı. Oş şarının beri Almaz'da geçendek satından, jana Oş şarının satından kızıl kutsak bayramına uzat edinizler. Aytça onlara tartsınçı. Bu bilesizler, bugün 4 günden beri şarımızda Borgortuk Aziya'daki en mıhtı güçlü komandalar Oş şarına gelip özünün profesyonelliğini gösterip şarımızın turgunlarına bir жақсы manay tartılады. Futbol bu dostluktun mendeşi. Bilesizler, futbol uluduna, dinine, rastasına karabastan büyük dünya elin biriktirgen çoğun bir futbolun türü. Oşun için ben sözün başında şu 4 günden beri şu şartlıklarımızga kızıl bir жақсы manay tartılap, жақсы oyun kılganızlar için şu 4 komandaga çoğun razı bildiremiz.
Mına bilesizler, Alay komandasının prezidenti olup, Oş şahrının eri Almazbek Jembekiç. Mına jeke demirgesi menen Oş şahrının Alay komandası mından da güçlendiriп, mından da Oş şahrında futbol sayasatın mıқты dengелге çıkarуу максатында боло турат. Бүгүнкү иш-чара мен ойлойм, Oş şahры улуу жибек жолунун провайдерине негиз кылган, ошого багытталган бир чоң иш калды деп ишенем. Азыр эми мына жерде негизинен 4 командадагы мыкты оюну көрсөттү. Бирок ошолордон белгилеп кетүүчү оюнчулар. Нефть командасынын номер 87 oyuncusu Baymatov Azamat. Andijan komandasынан номер 77 Сумабаев Шахбазбек. Алай командасынан Сыдыков Азиз. Жана Дүнөткөл командасынан Базарбаев Мөнду белгилеп кетмекчибиз. Негизинен жигиттер, мына силерге чоң рахмат. 4 күн бою баарыңыздар мыкты кызмат кылдыңыздар. Мына финалдагы кызык болду. Эки команда тең ата тирешип, бирок биз деген Ош шаарынын эли меймандос эл. Мен ойлойм, меймандостугун баалап, меймандостугун көрсөтүп, Дүнөткөл командасына мен ойлойм күбө күтөр деп ойлойм. Кудай буйруса, Өзбекстанга барганда, Ташкентке барганда Алай командасы. En negizинен мени сөзүмдү жыйындап жатып, урматтуу шаардыктар, урматтуу ушул Мердик кубогуна уюштурууга көмөк көрсөткөн биздин өнөктөштөр, жардам берген бардык тараптарды жана оюнчуларды баарына чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу футбол көрөрмандары, кадырлуу коноктор, турнирдин катышуучулары. Сиздерди бүгүн ушул чоң футбол майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Бул эл аралык турнирина көптөн эңсеп жүргөнбүз. Эки өлкөнүн алдыңкы лидер клубтары келип, мына оюн көрсөтүп, сиздерге чоң майрам тартуулап беришти. Ушул катышуучуларга учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Футбол аркылуу биз эки өлкөнүн мамилесин, ынтымагын бекемдеп, ойлойм бүгүн ушул турнирде достук жеңди деп эсептейм. Бул турнир Кудай буйруса традицияга айланып, салттуу түрдө жыл сайын өткөрүлөт деп терең ишенебиз. Учурдан пайдаланып, Ош шаарынын мэриясына, жана мэрине, ошондой эле эмгек жамаатына, шаардык кеңештин депутаттарына, жана шаардык тургундарга баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга ийгилик, дайыма ушундай футбол чоң майрамдарда жолугуп жүргөнгө насип этсин. Рахмат. Урматтуу шаардыктар, мына ушул азыркы командалардын сыйгоонун алдында биз ушул Ош шаардык мэриясынын атынан ушул футболду Мердик кубогун мыкты деңгээлде уюштурууга көмөк көрсөткөндүгү үчүн, колдоо көрсөткөндүгү үчүн ушул Кыргыз Республикасынын футбол союзунун президенти Сыдыков Федералга Ош шаарынын брендин уруксат этиңиздер. Болду. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Спасибо. Свой микрофон взял. Давайте похлопаем еще раз. С праздником футбола, да. Кубок мэра, друзья. И на награждение приглашается главный судья сегодняшнего матча Осмонов Эрлан. Под ваши бурные аплодисменты. Первый ассистент арбитра Джалалетдинов Хусан. Второй ассистент арбитра Чингис Улу Арген. Резервный судья Нарбаев Эрлан. Инспектор матча Ормбаев Эмамидин. И комиссар матча Абдуллаев Тимур.
Алыстар жамаатына bir gol çağırıp bağımızlar. Благодарим судьи. Атила. Koy ver Ekem. O narlarga maç. Koy ver gileç aylanayın. Koy ver gileçi. Продолжаем, друзья. И в Кубке мира за почетное 4-е место на сцену приглашается команда Андижан. Под ваши аплодисменты, ребят. Команда Андижан. Да, пойдемте. Bolca boşluğumuz Андижан командасы. Отдельные аплодисменты тренеру. Шратыга. Очень эмоциональный тренер, что нам понравилось. Еще раз вас поздравляю. Да, и сертификат не забудьте, это денежный сертификат от города Ошта. Ну и финалисты. Это футбол, всегда побеждает сильнейший, это мяч. Ну и, конечно же, поздравляем и приглашается на сцену Кубка мэра футбольный клуб Алай Ош. Под ваши аплодисменты. Также сертификат денежный шутка. Тағы бір жолы Алай командасын, гүрмандарын шын жүректен құттықтаймыз. Екінші орынменен болжаулар. Давайте общее фото, ребята. Молодцы, мы вас поздравляем. Алтай-Ош. Не робейте, ребята. Уверен, что у нас будут еще победы. Спасибо. Отлично, друзья. И на сцену приглашается команда-победитель Кубка мэра города Ош. Футбольный клуб Буnyodkor, город Ташкент, Узбекистан. Под аплодисменты.
матч, бля, поверь, поверь, пожалуйста, бля. На ленту поверь, пожалуйста. Да, для передачи. Да, можно будет просто пригласить, чтобы вы передали кубок вице-мэру, а в свою очередь вице-мэр передал кубок победителям сегодняшнего Кубка мэра команде Bunyodkor. Kolçalar. Oşşar'ın merinin kuboga Bunyodkor komandası. Поздравляем команду Bunyodkor, город Ташкент, Узбекистан, с победой с первым Кубком мэра города Ош. Oşşar'ın merinin kuboga. Чемпиондар için